E ele tau finga sa moa o lea ua au lia manuia e lo tatu atunu o sa moa le aso pa ia o le li. Na ua aso sa moa o tau New Zealand, o Australia, ia manisi vahenga o le lalolangi. O lo whapea o na a ngai ei tangata o lo tatu atunu au mau ua nonofo ai ua tausi ai o latu ainga o nisi foi o lo nonofo ai whaale tu mau o manatu e toe taliu ia pe a whape o lai whai maranga atu intu langa o whono tanga o a onga ia po au nisi foi o i tatu ua masii ese mai masa moa ia ona o le whai maranga mai i whafo ese masa moa i sa ilinga manuia patalo fatu le tautua ma le aunanga ala sifonga o le taia fo. O le asto na ile nei ia i mātou o le aso rua lima masina lona wha ia po le masino a perila to e lima o naso ma he ale masina. Toru sifuru ia i aso o le masina o a perila. Ia. E iai fu ila le taufi. Pe ana le ai le atua malana tausinga i atu ema. E fai vavale le soifuanga. E fai vavale le ola. E pe o nai manatu natunga ia tātou te toe tō manatu. Ma whaafetai ia e le tangata ia ilona loto. Siona si o manga. Whea lava le me o iai. Ioe. E whaafetai whaapitoa le tangata ilona taimi malona atua. I le tautuli ina ia whaiatua le tātou porkalame. I le tautuli ina ia tā maile longo le whaifia au. I le tautuli ina ia tā maile longo le wharsa. I le tautuli i lo tātou lauso i fua ma lo ola masani malama le tae au. Ioe, ta pena le tō nai ma o le wharsa. E punou i folava le tangata ia. I ona taimi panganoa. Ioe. Mena e leina mawalunga le tāu fio le tātou porkalame. Le aia seisina te whaamasino ina. Le la whaia tatau malana whaia tutusa malona atua. O lana relationship malona atua. Le aia seisi tangata e sina malam lama ina lo oe. Mea le tatau ai o no tātou whangaina ia ni upu ni la fonga ma ni me whapea me tau te whaitauina ia le mafutanga lea tangata ma lea malona atua. O lona atua, o lo atua, o lo atua. O le tātou atua whaitotasi. Tātou te ioe, tāpua i uma iai. Ese ma tātou. Ma awala tātou te oai ilo tātou. Ese fo il whaitau mea le atua. I lo sui fua ma lo wala ma tātou uma. Alvi inga i le atua whaafitai Samoa. Tātou o lia mai o le aso bua leo toe mamau uma le masina. Leo toe mamau ia tātou o le masina lona lima, masina lona oma. Afar tau sanga. Ta fefe. Ese le tiri vavavi. Eoe. Ese le tau tia o le sawa tātou loai. Ia tala e pu pe o lo filima, pe o le filima le ola o le tangata. E pu sa. Eoe. Pe e o tele i loa le mele, au talavou o le teimi o le malau o le soifua ma le ola. Teimi o talavou e fele le mafofau. Eoe. E tafau ani o, enjoy atu lea mea, fia tu i, ia matatu whapea ia tatu, seo langa ina amana ia. Eoe. O whasolan tatu matutua, mo tatu loai, ma tupu e tatu whanau, tatu great, nisi o tātou great grandparents, tātou great grandkids,
grandkids ya o tatu whanau nisi fo i ro laiti ale lato a ole a vea re tupu wa e o whanau nei ma mea pe ua tau tatu ilo ai ele ai laso le ai ar me ta ua te vave whaatele a i le taimi io e a o le taimi a i o le atua o le taimi o le atua e le faitauina le taimi o le atua le taimi o e ma pe a ona o le taimi o le tangata ia o le tatou taimi e tutonu a o le taimi o le atua i fafo o le taimi a tatu e faitau e control le taimi o le atua le taimi o le tangata tau te vivi faiae pe amanatu io e te fia ma ori le tangata i le me ufaia io e mo oe mau ma tatu uma ua so ona oli nei lo loto ia Yesu ua ia whaaula ia tea ola ulea pese fo pese aleluia ole la olo wanganga o Yesu e ole whaala mai ua oli olia ole tau toto ai la au lo uola ua whaine talulona lo whaiatea ua mua mea lele pese aleluia ole la olo wanganga o Yesu e ole whaala mai ua liai ia tupu ola mai sepa ma ua toto o Yesu lava le ponga ai ola ua mi ofo ese aleluia ole la ono wanganga o Yesu e ole whaala mai ua oli o mea i la leolangani atoa lea tali o lo lea tofi elele i o lo ua mausali pese aleluia ole la olo wanganga o Yesu e ole whaala mai ua oli ai whaftetele whaftai alofa whaftai angalelei whaftai lau tausi mai wau lia ai manuia le whaiwina o le neiva Yesu ai alu aso pa ia le aso sa fia ngai lau o whai ngā luenga i nisi vaenga o le lalolangi sa tūtula i ma fola
le upu o le ola i so se pulela i so se malu i nisi vaenga o le lalolangi fa pena fo ile nei atu nu le kalesia sofitu la tu te fa malu le sofitu tai o ena ia ona fa pena fo ile o le aso pa ia o le li i fia ngai male nei malo tele au o matu tatalo la fa fitai tele lava fa fitai i lau tai inga lau leonga o lau puipuinga e te mua e te muli e te si o mia lo matu wola fa fitai tele lo matu tamai i ui fo ina o matu la ngona i fo i o matu loto lo matu le fa maoni lo matu pi o pai le tatu maftanga aulo e tausi pea i matu i o lava au alofa maleanga lelei fa fitai tamai fa fitai le alofa silsili ese i lo wanga lelei i tuli loa i lo matu wola fa fitai tamai i le tongi ola pa ia na e samia i lo lava ola na fo ia na e maliu e tuitu manumalu i ola o matu tangata sala ia wala au lau fio o lo matu fesoa ni sili o le anganga sa o le anganga pa ia a fio maia tau lua ia le tautua au si au nanga awhia nei ai umatu ia mawaiso vi inga ni ia oi i me o mawhai o lo matu whatino ina tatalo tamai a maia le mawhau matala ami ese le ita i le mawaise malama anga ia au fo i le amana ia le i lato o loo la lafo mai ia nisi o la fonga e le ono no mawaise no folelei au le tatalo ala le amata mea i ate oe wa o teilo la u fio to file muai le loto male mafau ia au ina mailo nganga e fsoswani le vai malele atu tole au ona pe fo ile matu fa longo le ni yaso ia lu male manala upu le ni yaso tamai iso se falsai so se malu io matu fa longo fo i male manino au se fe au sili ona ta wef to mata wailo matu wol ile soifo nei ia i watu me uma ia joy ma wi mangalo me uma tamai lo toto ma lo tino na fa momoina i olo matu tangata msa ona o Yesu ole mawala amen ta la la pese se lau fafa o se ona oli nei loto la sona ile so ya mato nei California malo tele ua mai atu foi fe au malava singa o nei yaso sa fe ngai sa ye foi fe au masani o la stona ila valato yo ile ngata o ilato atofaina le so o lo lato sapati le se mesena mea io lato na talaia pui ma malu o lato malu le so ia na tu le ua faifo le la ia o le lato te tununga io uma foi lato sapati ia fa pe foi tato o lo tapena mo le aso pa ia o lo tato matasita ia manuia tapenanga fa ale au lotu tapenanga fa ale au fainga luanga tapenanga fa ale au fai pese fa tapenanga fa ale faia o ngaso sa o tapia po ala va tu inga tapenanga tayao le sapa ia
O so ona oli nei lo roto ia Yesu. Ma nei ia u tasiri nei pese loa uma e tangata pe te le e whakasa, io e pete e whakasa, e loa uma e tangata. Po le atu inga e kanisi te anga iai ma e tāpua iai. E ia seisi o tātou Samoa, e le malam, e le loa upo e pese lea, se lau fast fuma wha. O loo i le tusi a Filipi, e maua o na upu, ia pei o ina na nga iai la tuna fatua pese nei. Maua e sa ili tusi faitau e tala fea ngai mani upu e pepese ai. Fai mailo le upu. E pese le launga. E launga le pese. Ai le pese le launga. Ia, o le tusi a Paulo e kalesia Filipi. Lona mta upe fa. Au lona fai upe fa pe leo te fai tau inatu. Ia outou oli ileli ele au noa. O te toe fai atu. Ia outou oli. O le alofa o le kalesia ia Paulo. A o le foi tua o le tusi la utau sa ili atu. Ma le tau vavai atu. Pe mana ia tatu vavai i lona foi tua atu ai lona tino mai o le mata upu atoa. Chapter. Pe o lona foi tua o le tau mawhai o le apostolo Paulo. E au ngani atu. I le nuku o Filipi po le ekalesia Filipi. I outou wola tu mau i le ali. I outou loa ona tu mau lo tu wola ma oli i le ali. O le tāua i o le tāua o le mero fe mai Filipi i outou loa ma tuma. I outou loa mai fatasi. Tutu fatasi. I outou loa pepese, vivi, talo fatasi. I outou loa ona mulu fatasi. I outou loa ona outou tutu fatasi. E a fuela, lutou malo losi ila, pa fe malo sia. Fe mulu ai, ioe. Fe oe ai, fe ngale ai. Upu ia la tunu e fitau lemta fe ngai. Ile foi tua o le tusi atore. Le chapter atore. Ioe. Ia maintain le meo le choi. Ioe. Ori. Ile li. Ia tu mau i o tau tangata Filipi. Ioe. Ia le ngata o rautou wanga le leia o a financially. A o fua o rautou wanga le leia. I o tau loa tu mau. Ia tia. O le au te lenga le nā. O le mtapu ato le lusu mawha. I mean, fa. Filipi fa. Ana ron fai upe fa le na u fai tau natu. A lea u te tala no atu i le vainga lau tele. I le mtapu ato. Au nai ona mtapu e a fua le pesele no usu atu. Fai mai. I o tau ori i le li. E lea u noa. O te toe fai atu. I o tau ori. Mana tu foi me foi le repeat se lo se me pe isi repetition se mea. On tato lo tu it must be a very important subject or point por la lava. Pe io e vala au fa dua ma do se si atio. Na I loro la ia le. E ia le tau. Ia la ia pesele. Pai mai. Ia o tau ori I le. Aua le au noa. O te toe fai atu. Te repeat. Toe whaalua mai. Lai mea ling toe fai mai. Lai mea ling toe fai atu. E iailo na tau. O le alon tau Filipi. Le alon tau tatou ia te whanongo mai ma u le te wheri. I le whapea au whai tua reu. No whatu le include ma. Tatou uma. I le whapea au whai tua ia utou tutu whatasi.
i au tau pulpulima whaatasi, i au tau whengale ai, i au tau oe ngarurua oe ai, i au tau tūtū mauri ori. No whaatu lewa no whapeleo au se whailaungu te whaatu lea. Including myself. Tātou uma, mo o mia tātou mele olea. Ai, ni me whaaninefu. Reconcile. Fe au atua nam tāpulea. Ai, ni me whaaninefu. Ia i loa whapea ifu. Whale tonu fo istamiti. Whamaruru atu. Ipe whapea nā la ngona. Ia o tātou loa o nei loa o na tau tino atu. Ele na fia e fesili tole ele ai. Mea nai occur ele me ta ole reconciliation. Whaale lenga. Ina ua i loa ia. A tātou tau whai whea e nei. Io. E whaale kere se mea ka koe mauai. Paul mea o whea e tu. Ara whea e ale si tanga te vai. Lese me mauai mea o whea e. Alui fo te isi nei i lana. Peno whea tu. Including myself. Including mai a tātou ile. Mea lea o e tano tua ile tātou. Por kalame. Ina ia mawhai. On tātou waba ai mare tā ua sui fuanga male ola manatu ole nā whato a tau. A tau kasifi ia matu nei. Nela tale, to es fu male ono tale bat. Rono winga. Rono winga to es fu male ono tale. Tale whahe Samoa. Ia. Ai pe to es fu ono minti tale toru. I tātou New Zealand. Ia. Apena. Ole lona ese sengo teimi. Ia. E irita nunga Samoa. O leso na ine matou ia pe o leso sa e tela ina fai mo meu fe au fale ainga fole le ua ava no mai teleo la tu ustu fe au manga luenga malolo mai ia fanau ia onga ma me uma na pena o papa langi la mai sia tunu tele e olo e stonai e o ai picnics o meu piquenique o meu tafonga le wala tersama e o ai matafanga ia pioi mo meu o camps ia pioi ai mo meu o painga o papakiu tafonga au tatou Samoa. E tau ese sia tatou whaitua. Ioe. Ai mese rama. Lo o mai ile atunu ure nei. E involve ile kalesia le atua. E ese male whaitaunga. Ioe. Tatou, i mene, mese o tatou ni no fui fafu. Ua ngai mai nei ma toso mai lava le whatuatuanga a lana i kalesia. Me tutisi. Ioe. Si kan sa i mea si. O whala lawe i telefoni le sa. Ia, pe le winga nga le tala.
o stona ila. E pe o ia palangi maisi atunu u e fai mo me o pikingiki ma tā whaonga ma me whapena ia pe o e maua wanoa. Pai ni ngā ruenga whale ainga me tātou la Samoa. E fai si whawhing tā tele langa pi o paulio la stona ia wanoa ai tātou mai ngā ruenga ma o ngā whanau. Ioe. E tele na involved tātou mo meo me nei o ekalisia ma meo lotu. Ia pe e o re tele fo i o tātou teni e ia e alo fo i. E tusa e o le tātou te ngā lulu e le sisi o tātou i lole atua. Ioe. Tusa o le tātou te ngā lulu e i mata o le whātua tua. Ia i whare teimi alu o le fo i umano te whiwhai mea. Ioe. Ai o ina rota i tele mea i awane i o ta langa le maneia i o si mesia mo o ema. O le tatou o lo tam fai e a maile atua o e manino a toi mai malama i ai. O le teni ai loa i le tangata le atua. Wona si la fia le atua. And then God is meaningless. Te helo se winga o le atua i a te oima. O lono winga. Ua e loa le atua. Ua e si la fia le atua. O le se winga o le atua i mo tatu. A pe o le mea le tau whetua le tatu. O mata o le whatua tua. Tatu te whai, io, nei mea. O ia pe o le toe ia pe o au le ia pe o le te sau malo o mafufonga fa Samoa na o la fa na nei io ia le sta ai o ia le va ia fo le se fo le la to vai io o le la to vai e fa tau nu uma vaenga o le suifonga o met o la tu whanau ta alonga o a onga mea uma a ofo e whai ni moni kalapu fo i e a oisi vatamiti so be it ele se meleanga a o ngā luenga na tatou matua nei ioe tatou te oa tatou e whaawau le routine aisia time will come for them to understand ioe a le malama ina ua tuputupu ai malatolo malatolo foi la le o le routine le tau na oi la tola ma tutua foi la tom fatun matua la tu fanau lo winga i lo o le tel tonu o le ua fa solo nei o matua mo tilo foi i le fainga fai la foi fanau la tu fanau oi e tau no taliena e tau ona utaliena it's a little bit different mai la foi taitainga as a father and a mother as parents to them when they were young. Ua sui le taimi sui o le mela ma ua matua e whai tauna matalia. Tauna matalia i lunga o le ese senga o le taimi ma le sui fuanga uanga i le ola. Ioe. Tau te rau tui no nofo i Samoa. A le te awa ia ma le tala le leia le atu. I le mwhainda tatu tua. E tata pea i tamaiti. E tata pea i o latu talina. Ioe. I le tulia fui a whai tua whai ioe. Pai, pau are mea. I o tu loa le awala. I le farsa. Nanga tu te oto o le farsa. Tu te whaalongo i le upu o le atu. Nto rola ia i le temi o le atua ia oto. Ai le aise ngaluenga wha malosi. Te le ioe. Ua matutua foi tatu whanau. E pāwale mea wha manatu peki ngā ia karinga wha mangaku pei. Si o en kaku whioki. Kaku whioki foa. O lo whaile ngā ruenga wha manatu. Ia tatu whanau. Ioe, olina. Ia,
whaalongolongo mai la mātua fui e leo mawhaina o le lotu. O le le tu ai ngā lotu e te anu iai. Katoliku, pati, mamona, me totisi. Io e po le lava. Io langa o fina ngalo na o le tua ta ia whaita tung tangata mafuta. O le atua mafuta. Ele o se atua isolate. Atu te lo fuila. E tau te atu fuila tatu fia mafuta. E tatu feto ai e mawinga o sangata. Io e. Tatu te feto ai e mawinga io e. Mawinga tangata ele e tingana i loa ele mea tatau na whai. Io e. Ole na. Ele aise meo se respect ki tangata io e ua loa tau sanga i tu tonu o ngā ruenga. Tau whapena re winga leina pe ale uwha malosi la le tatou porkala. Mai, o tatou ai o Samoa, o le foi tuo o tatou. Tatou tio e ave ma whai tatou mwhata i ta inga ia tatou whanau. Ina ia o tatou umatu manila lolan. Ia awane i o mai tatou whanau matu ngā malama fulele. Ele se atua. Io e. It happened. Ia tangata tamaiti o le matu o rotu fu isa ia i momo. Tau wha na olo universities. Tau o mai e lo matu i ngā langona na. O lea. Ele se atua. Ina ua vai ia le tu o lalo a tatou matu. Io e. So peo a university tamaiti. Tāpe i talinga. Mo se te mia vanu. Vai se lotu. There's no one is perfect. Ele isi o tatou e. Aura tatou fe au tau longolongo. Te longolongo mai o longolongo atu. Ia e taua. Taua tele ia nai vaenga na. Ia mo le silfia e lo tatou atunu. Ia me se fo se vaenga e. Ia mata mea ia le tautua le si ufongo le tai a fo. Ia i lana. Por kala mea fai pia ia so tasi manatu. O lea ele o e ti peiti lo mafau polo vai so mulmuli le nei. Io e. Ila por kala mea. Ona o fa se tua ngalu e lo le fokut. Ua le lava. Io e. So ro tatalo ile tu e wole marusi. Fa o if not ia o lo vai sumuli nei. Ia ona o ma vai atu le ni mea. Ia o tele to e ia isu nganga. Io ia ile tatalo ile tua ia ia fatu mawina le malosi fatu mawina le fia fatu mawina le ori. Ina ia fatu mawina io le tautua i le vaenga o le fea ngai male atu. Wana nei ia fatu ata ape le fanta ape mai sa matu awai i le sa ilinga fo i se tasio e kalesia e ngoa le taia fo io le fai ngoai le tatou o unanga nei o le taia foula o ngā ruru e le sunga i le whawhenga inga i a time lau fili ma le whantua i ane risa o na nei sa la whaile la tu saini ngā tupe ele i umia pe lua le toru tu lana whaie 26,000 le tupe na maua lua se fulu ma le ono afe ia le tupe na tauli maina e sifo e kalesia. Ile na ole lua, te lilo pena ato se toru tu la. Na race elephant le nana nei. Tasi le meta ua foi palangi pe au na fundraise e tatu samo. Ile umia. Ile na luas wono afe na maua na nei ile isi latu sa ilinga na faya na nei ia sa awai e tuai le tatu por kalame
ia na whapewhui la o na whai mea whai ia le sunga le whawhengainga ia time ma le kalesia a le tai au fōu. Ia I sunga I whawhengainga toa tolu whawhengainga o I lātou leo le a whai masui o le nei pūlenga tūtotonu ia I leo sunga whono I malua. Ia whiai le sunga le tuina ia le au ngā tanuasa ia o matu whiwhi au o Samuelu Aftiti ia ma le sunga ia tauwhangu sunga le whiwhi au vai o leola ia pēna whai mealo whai le sunga ia time ma le kalesia I le tailima se lau o le teutusi le whiwhi au ia ona o I lātou ia o le a whai masui ia o le mātou pūlenga ia usu whono atu I malua o le vaso fōu le amataina I mean, le te rua eso amatalo na ngā sosoro atu tatu fono, ausu fono. Le ngata o ausu fono mai atu nei I Amerika, o le ausu fono whelele iane I New Zealand, o Australia, o Hawaii, ia pofia o le lalolangi o lo iai ka le sia, ale whakasa, ia o le masina fou. Le to I lima aso, ia o na uria le manuia, ona pero le ona nga solo ia usu nga fono ia ma tulanga pisi fula ia le o feo inga avalele ma tulanga mana whapena ia ai iai le tatununga Samoa ore na u whaelo atu le mesa iai le tatu tutua ma le tatu unanga I le so ole fatumulia ia le hall awana nei foila ia sa fai ai le amatali ai le pinko le si ka le si fo matupulenga o le latu pinko su tupe mo le atina ina o le tu fafu ia wilo foi au lotu fafo nei io ia mesial o tele lo me tisi pe fa penar me tisi me tisi pe tele na latu fanga ina ia mo meu farisao kalisi palangi ia vi mata fa pena ia te fa pena foi le kalisi katoliko fa pena foi le kalisi ospo io la po sentai ma ia le o iai ia di fale tapu iai o le tu ainga le tatou le fakasa ia tangia lima io fe elia lima ia pio ina tau e ngā fo I testa I leo la whatuatua o tata. Leo la whatuatua. Io le whaingofi. Pe a whai ama whatau matale wa aianga I le upufo le o le ala o Yesu le sa tauro le whaingofi. Pe whaina I tala na au mai pe tau whaosofia la ngona. Ina ia ole wala o Yesu I satau I le whaingofi io tau pati mai a le temi ia ma ole mea o lo walu le lotu it's a commitment o lo commitment I le li a commit la tangata I le li whaingofi foi o na selo le wa ai mea io leo te whai atu pe whai mai tau le langi lau saving I le bank o ani meo se fe tau tele lo le puna o me tafe pe ia o le tafe ia le tafe le tafe le wese o manuia tatu tau te ofu le lotu tatu te le maoni I se fulua o me fa pena pena tatu te loa pe ia o le tafe se o le tafe se o manuia matatu pena ole taua na me lei ona o watu me sa ia I nei aso ia ona ole taua na o pio tele a Samoa o ro amata na ngai to inga style fa palang pi o stona I o I le matafanga o le beach o avita me le paka avita me le ia o tatua ia o matua ua masani le ola tautua I ngā luenga tatua pe tatua fai tua tatu whanau ai ata mai ti vai mai
e le faapela la tu fau o tatou fana faatonu malia fai ai mana tu fo o le ua faasolo ana nofo tamaiti e nofo atua isi tamaiti le faapena matua nofo atua la o le palagi nofo atua o le Mexico nofo atua o le meauli ioe a tatou lava galuega tuitui pea ia a tatou lava e tau e tuleia ia le mea ia tatou feoti atu ia a o tau loa nai tamaiti ia se au wala i le malamalama ma le olanga o le e le o toe tutusa aso ma le anga inga fo i o kalesi e fafo nei tua le ai mese lava Amerika i le fata o tonga o lana ngaruanga i le te tau mai le te tau tato o mai e fasamo i nei moni le tala le fai atu o ina fwina le tau te ta i eise matu tamai e kalesi e tau amata ia saorona amutanga selo ioe langa o le tala ale na ave i le matu o singa whengainga wa una na iai le kalesia i le taimilea o fuila na tu di minatu le ngaruenga i le whaifi au na matu o si whengainga o le upu ale na ufa mawhaina o lea ia ulua alo lofa i tangata ia ulua alo lofa i le au lotu te lua alo lofa mua lo ia te ulua ia lana e maua le mua va ai me ioe mo lau ese foi tuo le turu nei ese tua ese a te utela tu mai wala tu foi uva i New Zealand vala New Zealand mai nei ioe vala New Zealand mai nei masani New Zealand leo la tautua ma tuna Americana ua taalo isis o le mea moni tala le fai atu ioe tatou o ia 50-50 le system ma le malo nei ma le tatou fasamoa ioe ia faia ma le poto mea uma faia ma le poto ona vai la auto yesa o le tam fai atu la tala ai message me mo watani e falo ngor kala la pam dad if you have a wedding do you need a matai in your family to speak on your behalf e vale ku ngame ngame tu le te tala no tu ale e mo male text tala usani ya le la utali atu yai so se mea ai ese matai le ale fu se matai ioe ena ioe or can I just be an elder ia ore pio le winga na le tala ele fengo fielo tatu wola I fafone ma tatu fanau ioe ata te musu fo I oni ia manino pena I tamaiti ia malama pele tu maleanga e tatu tio mai ai ia bo faftaila le ua tali ile tele lola po ele la fai poi po tele ore fe mena o kama pe fa pe o se fai poi meta vai biponga pe ta tau na o se matai ia vai tau a leo te tala no atu le meo le tatu tam fai tau tua inai ia tatu whanau ai meche lava tatu o lo no foi fafone o le lau te tala no tu ai emo male text tala kom it's my baby son mata ma pitula titile io tu vuolan whanau salo pu tors fulua tors to sangoriri e vai la le tors to sanga le fsil mai pe te tau ona yese matai pe a festival pu ponga session
Anyway, le ua ave i tali whaingo fie mo ia mai latu uma. Taua i o nei mea tatu te tala noa ai. E tau te tala noa soro fuafo isi mea. Ia ele le ia tatu roto i whale tatu te amata tu ai matatu. O te fia tala noa i le mata upulea. O nta apuna mai ele tusi how we tracked the Prime Minister Medivak. Na whapewhea na mātou muli ta ia. Na whapewhea o na mātou muli ma maua ma tau mawhai ioe. Io mātou mauaina, mātou iloina. The Prime Minister and his whereabouts. O le mena si imai ai, o le waalele na lele ai, o tangata na lato o, fia te le newspaper e sa ili. Aioe. Le whapalangi mai whapero na how we tracked the Prime Minister's aioe. Medivak. Whapewhea, whapei. Se esele le anga o ia upu. Esele māneia. Esele le mātanga fulele le tatu vava ai. O tangata tusi consider o tangata o ina o le latou lea mta whaioi. Au mana tufo i le tatanga tu whawina. I lunga o tūlanga o le tatu te whaamoe atu i lo latou professionalism e whaawau ele ngā luenga mō le sila fia tangata lau tele o Samoa. O le ai o mai ai me o le whapito ma le whaitu au o whatino ino o ngā luenga. O tele o loa i tangata e ana newspaper lea. Pisa ta whai atu fōle le te mi mua le sa whatu ila te tala o strategies and newspaper. O le tamu whai a ina ia maua le tupe. Ia whatawina le newspaper. Ioe. Awa avela le nau ia whatawina newspaper. Ma mea ua leilo ai le va tangata. O leilo ai le mea o le whaitu au ma tau whaaleanga. Ia, ma le ioe. Leilo le va e ngata ai le mea sotu la fono le soifua tau whaaleanga. Pio na whea tu o tau ti ngā fo italinga, ti ngā upu, ti ngā ngutu i nā tala. A o le minute ama emo mai. Minute ama emo mai. Io, o le si temi e tui titia minute tia se kone oso e lunga ia se a fo i se utala ale obseba. Ai le ai ma se utala o ne utala. E sau ai e tau tu whapea a mea o le sau e au maia ni tala se i tau sufi le malo. Ia pe se i tau mani tala fia mo le malo. E ma se mea. E le ai ma se iota tasi whapena. O le mea whaila lena. O le mea whaila ngai ka uofo ilo ta mawhau i tangata o ina le tau langi pea lo lato loa ma lo lato popoto ma lo lato. Pe a whai o lea o le a uma le vai aso. E lua lo aso o whai pe o whai lava i tu inga utala. O na tatou lola i lea. Sa moe le lopo whena o ngai ni tangata i latu professions. Ke le lopo whawhena tūlai mai i le tuainga a whele no whai atu. Mena i le mwhai ana na attackinga ua sisi tūrang. Langa na a mata mai ala upokala. Na a mata mai a i le mea tau o le sa ili i tangata tutoa.
sa ili se tangata toa man tangata toa mas na foi a matala puka la meli kai fominga le fast and amata foi lang sawa fa pia the same style from the beginning le suya io tara tu mai si por kalame au fasi umi ona na tu le mai le vainga le o la ututu ile se taimi anu sau tonu a me o te tu ngaton no ai le taimi a o ina mai la utala ile vainga le malo e tu usa o mai a ile tala io pe feita ia tau pele ai wa ona o la ule na message o la ule na fe au tu le pea ai langa la ua tatu va ai ile newspaper lea e ai le orisi minsta o lona anko le ana pepa tatau pen sinire minsta lea ia le sunga ia fata tapen singia langa o lona anko e iai te pale tu sa lava pele iai se kau fisili la le mele fai el newspaper si o anko lo fiona minsta e tau iai se fai pele se fai ai ono fautuina pe afa pe o le mfen singa duanga fa aturafon e ana fai atu so le serki nga o mata sole e serki nga o fofonga o le atu e serki nga o le fai ai o tangata samu i le faitau pea io e la fai na pe ana sau i tustusinga e tau sau do ngā tonu se taimi at least once, twice, or 3 times. Far, that's much better. Ale mele o sau pea. Pe valera nos pe pale sore ai le ai sana tala faia anga ile malo. Pe valera nos pe pale. Ai o mele ngai. Ese mal autostala ia mai o le si usau o le foi o le editorial po le ala vale usau o tangata to tele ai pio no fai atu wa ure si tangata langolongo ina le malo ele longo le leila ta fai tau i aso uma le manaia a mai neila spend the energy e muri ta ia le fionga le li pale mia ma me anga ia yo o alan singa mai a mai nela muri ia ale sela tu feso soani e tau su e ai masa ili le maliu or kama kiki le ai ve sela ku ken le masenga wenga tasira observa pe ia te longa e falongolonga e newspaper ngi kala fu se i ngoso fu le ia le a se upu le mai e au mai ni tu singa e fatupu manatu le au faitau samo ina ia tau maua se mea le leima se mea nga e tau sa ili e tama titira no le la ator fi tau sanga i maua le ai ma se mea le newspaper le o fai le mas tu singa a newspaper le fai la mangela su el par mia o le soifua maloloina nan le la mangela su e ma tam fai tam muli o fe lava me e alonga ia le fiona le par mia la o e tustus e fa fe le mau cases o lo Samoa e lo mo fai pe fa fena sero le o lo pe fa pe fea ona tu le mais tu ale lava
e ora newspaper le tutu anu safu ni tangata o lo pulea le newspaper io o feo to tuai mo tangata o lea e tatu te faitauina soifua o ina le tangata o lo pulea le newspaper lea male ona ia le na tia foi tala io la ngata tu te faitau o me PhD o le master o le bachelor of what and what o le PhD me tau tustusi o le ao a o fua la e fua mai e tangata ia ioi na langona le whano no tatu po kalami ioi le ai se feso swani el observa ioi le ai ma se feso swani se ivanga na ua into ua fai me se interview ole leo ma custom ia man tangata fu ioi na vai fuera o tu mai nasui ale observa a se upu leo o mai write articles ma tau sa ili la tu o fai isa nothing at all le ai ma se meta sam o fanno no ngana na io le la atol fia se la to sanga o tita ma titele Moses a ese ame o kuskusi ese ame o kurkuri io ia asang kurkuri al pare mi o lai manduia soifua maloloina la ko fe au ko ke kurkuri la le ko mea io o le matou loa o ie ma wato tupe e whaatau e tangata to pepa e whaitau e tangata to ariko sinunga social media io but an evil ways me mawai au to telling io avatu pele langona o tele nau to e tau ni tai ni ata mamai o nisi tangata o tatu atu maliu le na maliu to nei tina le fionga ia ngatoro ai fa ana dokta tili ana mua to mata afa masama ua ngoto le va amaleuta ngoto le va amaleuta na lu winga na tangata uma to atele o to na sau fa mai le o to mai tau langi ni o to lawia soifua au no tinale soifua au no tinale o le ala tala la fa ia te o to observa le aki o kofi o ki kaya o ani o to o nanga e mana tua o to ele tu ele se mea aisea o puar tato io o a me le le tele na e faia e tasia si mea fa se o te faia e anga uma me na e faia fa pena foi te me tu le pa sai lele o a me afe ma afe na to fai mai na le le e tau tu atu le pa ma hita pipi siana tau fa le anga o lo fai nei liu efu uma me na manatu ilato le tu le mai tu le pa misi ato la me foi na linfa penos pe pale io me foi la linfa penos pe pale io ele se me la lo que foi min sky ai na sina to so atu pe ye sina tama i mea fa pe fe so so na ye le min stai i wale ye misiona ancora le o tofia le tofinga fa apo le PSC ia Wellington io prato tangata ni ana le newspaper tu sala pele o to nga lu no pepa e taua ina fai ani sina tala e sina leo tu tele alo lo fa mai e o leo o tintu tonu le fai nga malo se fai atu tu stala tu newspaper se tau fa mal sau se tau sila pe fa pisinisi po le ar do nga mea
tātou o Samoa. Te ia le vātangata ia le tūlanga whapena. I le awa e sili ar talinga pisinisi le siteni. Wa kau ke le o ni ku ngā maumangi pisinisi. Ioe. Kau ke whioki e lalangi. E o ainga e watu e whaitala mwhai upu mwhaitala. Ioe. E silo whanua noe melea. Whangongoi ke le o ngā ole umin tātou whaatanga ina le observa. E whai pēr lona le mawhauwhaurea. Ioe. Si umi o tātou whaatanga ina pēla observa. E whai pēr lona le mawhauwhaurea. Ioe. Ia o na. Te lola iai po le ale tūlanga o lo iai te mine i le tātou wawa ai tutoa iai i le tula i mai ale tātou whainga mānu. Ma se lātou tilo iai i le vāanga lea. Ale sewa. Tu vai. O ka engi messages ia mai. Ia atonu e aro rua taimi. Ia tātou wawa iai se taimi ua au mai e le tua se tūranga sa o wha nofo le le iai nei tu ai ngā pisinisi whapene. Maso latou le ioe. Awane i manatu whapea e auto. Au ato tala i e whai mai i le tua ngai male. E leanga o sia matou pitola au foi lea. O la matou ngā ruanga matou te lango i le malo. Ta sile me sili on te iloa. E iai tangata na latou lango ina le malo ua fuli. Ua le maua mea fo i e na manatu iai e whai e le malo mo latou. To tele ala tangata u whapena. To tele tangata ua whapena. Aba ai, o le whautuanga. E leo e sa o ron mea tātou lango i le malo. Pe fuli mai le malo i ati o e polea. O le motive, le motive nga e lango i le malo. E le mawhaia e le ita mai o le malo i ati o. O na li liwina lau lango. Ioi. Sa onga le nā. E le whapeo teimi uma e fuli alo mai le malo i ati o. E leo whapeo temi uma e fuli alo mai le malo i atia. Le ai. Telo temi sa wai tala o le ftau. Aia. A o lo mawhau a o ina. O lo mawhau fea ngai mo umatua ma le tala leina o oia. Le tai. Le mawhai. Ia ato e fuli fo i le mea te talo i le tua o maini tangata loto te tele se i o latu la vea i samu. Au to tele tato o fuli. Ioe. E le fuli la le fuli o le tua ngai. Ai o wha pepea mai le em kongi mamai. No te no. Ioe. Maka ngā i o ia mea. Ioe. Ua le whaiaro le malo me mana wai. Ioe. A o si au nanga si ufonga o tai afu mai e lona amata mai. E o matemini. Pe whaasa e sa e ale wa ai mai man sila mai malo le tautua mai au nanga si ufonga o tai afu. It will never give up. Never. Ioe. Ai a o lo foi le sipa ia te tu whenga malo. E wha tu sa o ale tala. Ia wha pea i se sau e whasiotia o pea wha tu sa o le tala. Pe ava tu sa o le pare mia, pe ava tu sa o le kapeneta, pe ava tu sa o le langa foi o upu na o le alofa. Ioe. Te wha tu sa o langa lem wha se sau wha pe sau whasiotia. Nobody. Ioe. Me walanga a whaalongo mai le tua ngai male la tu whenga le whai. O te le whewhe se tangata ola. Ioe. Te longa o te uti. Na o le atua soifua.
o te fefe ai. A se upu ni me o mai tangata tau whamatau matau. Se ronga e sa tata whanau. Pe whanpawhani na whauti. Yo hai. O le soifuanga. Ili whawhewhi sangata ili yo e. Ili whawhewhi sangata soifua li sang soifua. E fai mai foi nisi a mea ua ma o le fiafia le palemia le fifia le minista le fifia le. O le ai atu. Ua o le ai atu. Iyo. A o le lango tu le epa i le palemia ma le kapineta ma le mangfa o te oti ma le mena. Iyo. E leo se mea tatou te se tatou le au lango. Whanono ai tangata e o alisi au whasalalau. Nau tau lofo i tangata whasalau e tala no tua. Ke o foto mwhain whasalau ni tangata. Te ofo mwhain au mai tu mai la tu fōringa i lunga. Te ofo le ma. O te ofo le ma o i tu inga tangata whape. Te le pangaro e kuu ngā mea, ele whaise mea ngā. Whaise mea ngā rua inga. A whape le mawhaina e handolina. Le vevela o mea i e whianga i mtato. Tu o whasalunga. Ele whaise mea ngā. E aua fia e whekami kamia i upo matala. Whapena foi a newspaper le observa. A o le ai lo ni auto tala e whaia. If you don't have nice things to say or to write, might as well kapungi ko pisisi. Pe a whapela wa ua ngata lo tu soifua. A o awina ma mea wha o ngai utu. Langa o foi tua leo tangata vai lon soifua o awina. Nga o negativity sa e su e aia na tupe. Ina e malia, ele to tasi le to lua, leo te whai tau atu. Tasi, lua, tolu. Pasal mai o pe aselo tala. Tolu lau whasala lau. Ua liliu. Una o le fia il malo. Tolu pe tofa. O tangata na pito i luma. Na mai whaalini mai o na tau fōringa ma pito i luma. Sa e mea. O le ale saun le whai metangata o le ale saun na whai metangata e le o langona tuai o ise saun o latu o le le to whafonga mai whamole i nga tele whai mai e le sound, please turn off that sound, we can't hear you. Ayu ke le lopo le sound le file mu a toto no nei potu. Fe malua i mai fea. Ke le lopo le me fai mai fea na te le olangona le ile. O se fai mai nisi. O inisi e ise leo o lo fale tonu. Vai, se fa mole. Te loa. O le pala i o au e fai me fa pesa ngata.
pala ia langa ele longo le tapenanga o ngi papa ele longo le fengofia le tapenanga o tatu e o tu mai lofa pe tape ele sempre tono potu nei o ola amon mole na le condition ale ola tonu moro silfia e o te se fai fali mai tatu mea e amon mole sila i lau device wa ai lau device le na e te ole tulanga na ru fa no noanga le na ole o te tam fe lau le ta wa tu ingoa ai tango e mate me tanga te sa no tu tasi lua tolu fa ia elima o tangata na lato lango le malo Ioi. Te ofo ma whaina o mai ni tangata e toe whai mai ala tu tala i luma o le atu te ofo le ma whai. O te no whama o ma whau ana o aura o tangata ia. I'm done. O ma. Sanga whai whea o le luma o salva nasimea. Nā me laka ko me ka koe wha ole le aku. Ka ko lalango i le malu. Ayo. Ngau ese a fia mea mai si tangata. O i voila. O ngā ka kuroi. Tangata na lango i a fia mea. E malia ia tia ule tala leo au mai le te watu lepe i au mai lunga e. Le e whaapea le whaapunga police as court to admit the late Sia Fikel's affidavit as hearsay evidence. Pe o lea ua whaasorosoro mai e tātou talanoanga. Lana o lea ua tātou lope o le vailua ina o le vangi whaupwhai. Sa moa e o upu a le atunu ue masani ai. E le falala fua le la au. E le falala fua le la au. Mea o le nature, mea o le natura, mea o le fuafuanga. Si on sa i mai afa manu. Kau kape kaku e ua maruru le mea. Au tangata la ia tangata whaaforinga. Ba o le sia li i leo te tau tino atu Samoa. O le sia li i na li liu ina ua fiu e toe val au le li pare mia i sana interview. Ioe. Fiu e val au le fiu le li pare mia. Ua le toe mause avanoa la te talanoi. Liu ro. O le liunga la na o loo ioe. Tau te bai ai. Ale mana ia o sian sau le amtanga. Mana ia ia o le meo le whaangaina o mon meo le upuro tu o ngaton. Mana ia ia. Ioe. Ia ili si awari isa moa ele. Pi o la tu ia sa whaia mai, pi o le sa act mai o le media le al fast temio. Fia rua i solo ma le camera. Ioe. A tangata awar ki un ki kele.
tasina tangata o lo longa na tustusinga I lungo ki fai kau ia au tangata sana ta ita ia le vanga fa fai le pisa tolu ia vanga fa fai le temi o fiame o le puleng o le afo tu muam pule ia pi mana ai le sui na vanga fa fai nei ai e pina fai ta win nei tu tonu o kolise le na fai o ia io ata sia le tangata na lau whaalumanga I lona ainga. Pe aasi atu e tu malo ia la tu whaipule. Ta sile tangata. Na matua fu e whaalumanga. Io e. Ia. Ai tu te ai o tu sa mo tu singa o lo whaia nei. Io e. Man. Eu foi de vesi o Andrew le vesi meni. Moet. One of them. O le lau o watu malelima tangata. Ia. O ese o te ofo te loi o te whawhetai I le atua. O le manu malo ina o I le melea. Nanga isia, te loi. E pe mele mata no to mo fanua me fo le o lo message I le tangata. Ai va tu la tilo ai la view mai lo. Au tangata na fai aturo I le taimi ai le tula I mai o se fai pule o se minista o lea. Taimi o le te pena palo te o le au ngofie ia. Io ai. Na sau fai ai tofi. Na o tasilanga me o ke lokasi ia me e fuli tangata ni. Alu te fai atu vai le challenge le vau ngofoma. Io ai. Ona. Le malo mea nai lu tangata langa o te manu ia ta upu. I lata tatalo na ave le ali IF so soani ni tai. I se vaenga fa ufai latu te lavea I le atu opula na ma upor tatalo te manu au iai. Ioe. I le fa whaingofie na, mera to fa whaingofie na li liu. No o ataile I le awari ia. Ioe. O ataile I tangata nei. Ioe. Au kanga ua le makukua so le. Le siri whasalauna sau mai New Zealand. Sau mai Samoa, sau mai Australia. Au whautuanga ia I tātou o lo tū mau le le lango I te minei. Tū mau. Tū mau le lango si o tātou whioti. Ioe. Ia wala au mai le li I lo sui fuamalu ola. Io le nā. O lepe a mai le tala le o le tala na mai le te vatu no faitau atu le tala I tau le manino le tamaitai sa tu maitai loia o nasa I uni sa polo. I tau whale o manino le tūlanga sa whaia se evidence hearsay alana client. A lepe whoringa mai o leo tau mawhai ia leo. E momono atu through I le lato prosecutor. E whaau ngā se me o se a foi, o se tustusinga whatau tōpo, o se me tau hearsay po me o tala whaalong. A o lea pe I tau te email ta mai tailo, ia po ana whea na whaia I e lana client se me whapea. Pe o lea sa mo tatu wawai atu api, o lea ua tau wavala mai a mea lea la mai. O tatu tilo iai sa mo ua avea le pisa atu o tatu pulkalami.
ua soso o ale toe avange I lunga o talanoaga a tagata nei mai le tuanaʻi e faʻi o le talanoaga a pulotu ma le alii foi lele o ai le igoa vaai tulou e galo e teʻu le igoa faʻi o le talanoaga a le lau toe avae I luga le talanoaga lea la fatoa manino faisi umi na mafuta ia I foi fia me ma tulepa lesi toe faasalalauga mai na le talanoaga pei uma e leʻi official le vaelua o le vaega a ua fesootaʻi tanoaga na lena toe mai nei luga e laʻu tama o ai foʻi o tama le sama I Australia le faimalaga mo kitulaga matapuisa vaai magai ai o video gae mai luga nei tagata ia o le tāua ia o le lagaluega anei tagata tāua ia ua toe au mai nei luga ou toe tilotilo atu sole pei uma e leʻi official le taimina ae saulo li moni faalu lana faasalalauga lena toe au mai nei ai luga le kilipi lea o te talanoatu ai o le ua feiloaʻi le matou vaega ma le toʻasefululima afia me mau ai lea o le afaʻiga e 3.12 ia talu fai ia ua alu le mea o toe vavai atu so le ese le auga o le mea social media lea ua toe lalaga uma e ai luga e saʻo o limoni atu atasi na alu atu I Australia e ese mai le faatalanoaga ma le faalau iloaina o le latou foga fetalai e ese mai malana tala na na fai fia me o mai fia me malana toʻasefulu ma le toʻalima ma le matou toʻasefulu ma le valu ma ua le 3.13 o le maota o lona uiga ua iā matou le malo ae tasi lona o lea ua manaʻo tuila epa ma fia me e ave ese foga fetalai ma taʻutia nei mea o le uiga lea o laʻu tala e aua lava nei pepelo sesi mea ia laga o lea la ua keʻi lo vakuga koe lagalaga uma e luga I kilipi ia ioe e sialina o ai mai Australia le failana mo tapuisa o le paaga foʻi i le tatou o e matamata nai ana kipiga videos na ioe e mau videos I nei tauna ave I Samoa faamolemole ae faafogafoga mai o le uso turisi faafogafoga mai kifalei kilipina ae lafo I Samoa ia falu talitonuga e aua ina vavaiaʻe ia le ofisa faamasinoga e ia loo talitonuga te ua faifai pe te ua faisetagi e faamasinoga I le mea o contempt of court ma le tau faaleaga I latou I le faaiʻuga tususia a le tamaitaʻi faamasino Charles Galasa foʻi ioe ua vaai ma le faanoanoa ma vaai ma tilotilo pea sa mo e le tatauna tatou tuʻafauina ia tuaiga uiga ia se ua faateʻa muamua tua o le fainoaina o le aso soifua o le tamaitaʻi matua o le tinā matua o se tasi auō ma paaga le tatou ala leo ma le tatou leiti o mai lona amataga o le tinā matua ia Papaloloa Collins 83 nei ona tausaga o lona soifua o loo faamanatu I le aso ia I siona alii ia suʻa ia ma na ionalo I totonu o Sydney, Australia.
Ale o Sydney po se me o Brisbane e o Sela o ioe. Ia anga le leile atua papaloloa, mama papaloloa, anga le leile atua I lo soifua maleola, ia pule alofa le atua toe whapopo nisi aso sitele. I lo valis fultoru le na ua ia nei, ua e o le tausanga whapetus pa ia, ua whai oe ma tangata matua. Ua e tangata matua, a o lo tu mau o fōringa la le lei, o fōringa mavala mai lo la le lei a o whai oe ma teine muli, whai oe ma teine talavou, whai oe ma tinala, titi ma tinala talavou, ia whaftai le atua, ia whapopoina nisi aso se tele, ia le ua uli ailu valus fuma toru sanga papaloloa, Mary Collins, ia ole na, whaftai ole ua mai whaapitoa, ia lo na sa soifua, ina ia mwhai o na wha ilo atu. Ia, ole, tasili na vaenga a Samoa. Ole mena o mai e Unisapo, pe o lea ua whatupu manatu I tangata. Ma tūlanga o lea whoringa mai ala, e le o leo, ai manatu ala ia ia nei tangata swinga o leo te minei. E leo longa o na tūlai mai. But o le taimi o le tai leo taruai. E leo se le whaitau ala tunu. O I whare keisi leo le whaiaonga lea, te whaiaonga. O leo tatu wawai, tua leo amata o na toi angai, maita I ulise tau tala maila na mori mau, ma mea uma whapena. I le tele iei sa utala I vaenga lea, a se o tatu talia. Io, se o tatu talia. Langa pe o le lava ana leo maita ngata nei ma whai maita o lau mai, mea fau e le malo. Ua lava upuna o tatou loai o mea ia o lo latu whaia o le whawhau o mea. Leanga ana le tau tatala I le upu lea. I reisi upu, o le utoina no whala tō matoe whaamatala mai la tō I le atu. Leo utoina no whala tō matoe tau mai ia Samoa. Ua lewa na latu whaia mea tau whau ia. Lea la ua ufia le ua tango kipla ia mea o videos ia. Ai wha mole o tau ia ka kipia videos ia mai. Lafo sa o lo I Samoa. Lafo o le official whamasinonga. A tonu ke loe ni te le official whamasinonga. Ia le CEO o le ioe. Lafo official o ia sili mea ia. Wala o tapena mea ia. Ioe. E fiu le seri le fe alo fa I le o Kanata. Na ua ilunga I kilipi na. Tasiri na kilipi le lei ia mamori mawola o mea ia. Ioe. Ia o tele o fai atu se tala fulele ai pe o toe vavala mai ame nei. Pe o toe whaamatala mai sole. E matautia mea o lo fau e tato o tunu. Ioe. Sa o mata I le nea foi le ngore mea. Roadshow. Sa o mata le roadshow al fast. Sa alu I mangiangi sa whaia I le maota o le kalesia e whakasa I le fio anga o mangiangi. Whatumulia. Manaia saunoanga. Ioe. Manaia saunoanga amata. Sa pei o le fionga I le whailo tusi, le autostusi, ia po le whetalainga, le fionga le ministar sui fua maloloina, po le whetalainga ia sa le aula, ia o ia le sa tutoto, ia so le sa nata ia nga ia ia to o le aso, pei na amata ele fionga le li pale mia, ia lana saunoanga, ia whai mamau atu. Lunga o penga tu whai langi, ia na moli atua I Samoa, ia lana saunoanga masani, e whailo, ia ma whaamalosi, ia ma whaamanatu I le tu malo. Mafuanga tatau na mafuai o na sui langona, o le latu whaipule. E le isuia ona oni ana personal
mo ia lava ia ena Iesu ia o lona manatu maualuga ua vanoa lelei ia e atili maua faateleina ai manuia o lona itumalo manaia ia le ia sosoo ai ma le saunoaga a le tamaitaʻi sui palemia ia sosoo ai ma le saunoaga a le sui teʻitaʻifono ia le alau manino ia peina misi alofa atua tagata o le vaai atu i selii ua le o toe maua le post o le o le afoi sui palemia ia ma lana post sai ai o le minista o galuega tetele le malo e ua lea ia le lava tasi lenā faamasinoga o lea o loo loloma nei ia ma tatou talitali po ani ona tulaga o le a tino mai io ai pau lenā o le matugofi e ua uvavai atu i le ua uvavai atu i le palota lea fale maimoga tolu e lē faigofie e lē faiatua foʻi se manatu faamaualuga io ia e mataulia foʻi ia e tau e lē mamao tele foʻi le vao lautimu ia ma le vao o tai seu le palota muamua ia le foi lau tatou vaai lea o iai ma le sui o le HRPP ma sui taʻitoʻatasi le toʻalua o le isi sui taʻitoʻatasi e mautinoa lava a maloe e agaʻi le fast pe a faapea pule alofa ia seli lea o tupuola filemoni ia e tatele taumate a tate faalogo atua i lana talanoa ioe o le tagata o le fast ia o le isi alii e maninoa ia lautimu ia te loa a le tumau e le tutoʻatasi te loa e meʻi i le HRPP ia ua foi e manino a mea le o toe iai se sapa te lo foi mena finagalo ai se alii e rani lalo o le faamamalu o le tutoʻatasi ona leo toe e leo considerina ia se sapo o se vaega faaupufai na ona tatou pisapisa ia ma faamanai ai ia tatou tala e fai ae lei se mea taʻu o se sapa ioe i le taimi lenei o upu saʻo ma upu tautino le fai atu leai se mea taʻu o se sapa i le taimi lenei ai sea e lē o laasia na te lē o mafai na laasia numera e valu e mafai ai ona tulaʻi mai o se vaega faaupufai totonu o le mālō o lona uiga toe toʻatolu a tagata tutoʻatasi tonu o le palemene taimi nei fale mavaega fia me ia ma le sui mai soalo Wayne Fong ia ma le sui mesi umu toʻafā faalogo toe pau ana o le toʻafā ia ua lea ua sameme le taimi nei ia mauʻu lea e folifoli e agaʻi i le mālō toe toʻafā la tatou sui ia a tulaʻi mai la just in case te o tulaʻi mai ia lautimu ia e tofu la i le HRPP ia ai te ua tulaʻi mai ia tupuola filemoni e momoli mai la le fast ia o aʻu lenā ia na o siaʻu matematega a e mafai foʻi na tatou tilotilo outou ia e palota ia tai o lii seu tautuanā ma outou o le upu lava ia e lē faapea o te faaseseina ai le manatu o lautimu ia e lē tuli ina ia e alu i le vaega o loo tumālō na leai e saʻo e tutusaʻū ma le tufatufaina o le mea lea le taʻilua miliona uae pe po le alava ma le a le atinaʻi o ia le take de ai le laga o le atinaʻega o i tumālō i 5 sumatasi a o le mea o lea misi e lautimu ia pe atulaʻi mai e lē lagona sona leo i totonu o le taupulepulega o tonu o le laulau la potopoto foʻi lei totonu ioe o inā saufafaʻi ai i latou latou te talanoaina le faasoasoaina
o le tamao ainga o le ele mfailan tatou whapea mea e mana whapito ai te leo la ngona mele tarano i ele o iai sau leo i mele o le mela nana misi ele o whapea atu a mele o le whaasafua ina i o le atina e o le atunu na ua umanta atia na ua umanta atia so se teimi alwatu ar teimi ua reli tu pere tu malo. That's it. O le mea lava na AI. O le tatianga la, it is what it is. Le tatianga o AI o le na. O le tūlanga o lo iai to tono o le tala noa ina o le tamao ainga. Mea la na misi ati oe. Mea na misi mo meo sui tutu atasi. Langa ele nofo to tono o le lau la poto le e lufi. E se tahu o si fasilaula, o si fasimele. Tahu ia. Tahu ia le fale fono ia, le tau te vai e ia na o fe lafo inga falau e telea. A uma e arke mel fongo ele, ma waso ele inga whaarua ele moso teni. Ia, e misi. O to tono tama i lau le, o ai ia le kokas ma le kapeneta ma i latu. Tama sili lana o tau. I te tauna la ngona ilo leo. So, in other words, Taiori Seu made a right decision making. Matua i sao le whaiunga a Taiori Seu le ma la ua alua manino. Le ai mase mea me e whaane nefu lana vai. O matamata tu fo i to tonu o le horn sa iai le latu. O le fautuanga. So o le tau whase. Tatu tangata palota. Tilo i le mea tau te loa. Fia latu le tau sui alu e nofo nar saua. Kau ai maa mai lunga o social media. Fia o le koe ngā mea ngai ko ke manga o kou sui. Then, go ahead. Just cast your vote. My vote is sui ke loa ke alu wharo ro me lispiko. Ai loa se sui e representinga o e whailo na leo ka kia ia parmengi. O le tala mo ia le la whaia. Ta atia ia parmene. O le tau te whaavai umatua o tau whailafo la fonga ma tau ele whape o le o i tama i lau le to tonu o le whale lea. Lea le o ina le me sili o na tau. Ele o wharfontele. Le winga tonu ana lau tala mea na leino ili tata la ta whalong. E sau to ina lea mana tama i whai mai se wale se tupe. Langa whai le sau pongi sa. Na te leo sau. Ua umalom taimin sa whai lau le. Lailanga ke au mai alonga ma fau. O iai le lau lea. O sau whai tonu lau lea. Taiminei. Ua leo to iai. Matua i pongi sa ma le vai. Na te leo loa. Na te leo loa po le ale tupe tupe whaanganga le atunu o iai. Te leo lo se metasi. Na te leo lopo e fia le tupe. Te longa e watu ia po le ale se tala le tupe le atunu e tarno ina whatau. Ai mora te minei. O mea kau make umana e me tula e pala au mai lungo longa experience ma tau sanga i tele. Na whaapong sa e tato. Ele te taurana vai ei o tau leto te whawhongwhonga mai mamatoro. Mana o la sau lau timu ia. E sau lau timu ia tuto tasi. Ia ngata ina tuto tasi. Na sau foi leo ia sa wea solo pe ia tula e pama. Pe alu foi o le tapipi, same thing. Whapena foi le sui o pe auto manatu le sui le tamo e mai tanunga manon. Nanga e tau o tātou ma o tino toto ma ano. Pe te alu foi te palota ina sau i. Ina sau foi le nofo e ngatala na vai e ngatala na vai. Sau le tala le stoi na vai. O lopoto.
Ia la kuanga ka mai le fau le lunga o sa. Ia. Menga e fa pu wa le ai pe ata to e fo e fili le fanga malo se e alu ele tu su. O tala sa o ai e fai atu. Au tau fili i le sui o vai lima. Ia me fai tu mai vai lima. Ai atu mai vai lima e fa pe pe tu ta sima mo ten. Ai atu mai sui o tatou mangiangi ma vai maunga tō. Ta oto ani si mea. A ia maua se ava noa o loto sui. Iwe, tau te fia uma. Ai tau vai atu rasa fai mai tonu ele o le farfono. Au ir ka mai lau furi le. Le pi fala umi pi se malala ka pilo a tino mai. E sa o pe se sere tala. Ma oi nā le nau uma iso se fai pule. E longa lau te vaturo sa fai o le minsta o sui minsta. E si fau tala ia. Alu atu fo ile sa fai o se minsta ala mo to fi sui minsta. E te sa fai na. E la ngona lo leo. E la ngona lo si fofonga. E iai sina uta mai ioe. Sina uta mai tala fai atu. E ta hua asam. Ioe. Ia. Ke loe la vea la ufai tau tangata fu ina li liu mai o ese mai matatu wang fau fai. Ke loe tau la vea la ufai tau tangata pito lima e soli. Ia si tamai tai foi lea lo tangi tau tala nei lunga o na polkala me. Se whanga tau le mea o lea lo fai tangata soli. E whingta i e tu langa fo le ua tangi tala i lunga o penga te whaila. Ai lana te lo le leia. O na whaiva o lo whai malona leiloa. O le ua wailoa umai Samoa. Lona ita tele le li parimia. O te leiloa i ai pe ni lato vā whaale nuu. Walo te tau wharongo atu te mai tai pese fasito o uta, pese afu i tai whale la tai. Ia pe o nei o matematenga. Pe o leo te tau mate atu atonu se la vā me la fionga le li pare ni e whale nu. E ana te tupuri apu ina sona le fia. O a vera lona le fia. Ma me o na leiloa ai control lona tangata. Ioe. Ua o whautuanga e watu ate o e to fine. Lea o matanga e mamailu ainga. E mailu to lua e mamailu whanau. E sea, vai fitu nai. Vai rusu i fuaftu nai. Ioe. Wen mena tu e fuila wa e se me te o tau whaleanga, e se me o whai alo fatu ngaruanga. A tino mai la ngaru, le mas te me te tau whaleanga tu sangata. O te avatu lunga la wala tu sa atu tala ma o te atu. Ioe. Whapena whaila lau tano i tinalea. Ana ua sanga tonu ro fina ngalo ma lo ma fau ma lea. Ia poto lo ma fau ma e tu uai. Whapena fo i whasalau na i New Zealand. Aisia, na le lua lava o mata. Lua tasira wisu, tasira mutu. Lua o taringa. E whaitau wafe mata i e whaitau atua oe. Le aila se whawhia poto e whaia i mei. Na le lua pē a fofonga na ia te oe. Ia, po se si foi tanta whasalalau na e ua liu. Tatu ta ua ia le upure o le liu. Ioe. O tangata ne ua liu. Tua ule mana malama po le ale la toinga
Kai benga mafaingingo ka kumo ka kilo aku ka ika e fa fia kile mamlama pe le ase la tu ai ya la tu la po sao ela lana tele la utala isi tama itaisia no toi mata elan tu kalame ana po yo toi mata elan tu kalame o le mea tupu ia uso le o lo fai ai iyo o lo fai ai te ata te fai atu la utala ai talo fai soli e o so men mato infami e lo foi ai lo fai se vai fai soli o le winga la utala leanga ua le iloa e le tagata lea carrying ia iyo she has no idea how to carry herself iyo ia iloa tatu o lungo meni upenga te faila e ke malepe ai pe ai le iloa if you don't know how to carry yourself i mea nei o i mea whapene iyo na ia te awa ia sale te tau le tamaitai na ia fafola mai le fala o le privacy e longa ainga a saula te whanongo mai lau pua kalame lilo mai ava na te tutunu le na e ilole o upo le alofa le fai atu ia te oi ana ua pongi sa lawa ai maliliu e se lawa ai ia fia me matangata na wa e te langolango ia fia me e te le langolango ia tula e papat wa avelu langolango ia fia me ma mea pe ua positive lawa ai i me se tula e pa ia fai al fautuanga le avatu me mua e te le lolo tau avelu tangata fia ni lo ia wa kofu le mele fia ngi master degrees wa kofu le mele ole ufo le neia tunu te le lolo carry o i lungo mene i ke male pelepe i lungo le taua ia le tamaita ina nei e manatu e tau mai o lo pili o na te alu ave le loa universite fatasi o dua malau tama atonu stama i mea fa pena na te mana o tau mai lunga le pili mala o le fai tau o tangata malama le leilo na soifua o ina le mai vai tua vai a sini yo na nga vai o lo lofa fa tangata fa sala langa o tangata tu stala e tu fa sala an fautuanga te le lolo carry oe then resign mai lea koe ngā mea ke whaia tu ai alu tu e fono lo ainga ia vai ai a oti lo to lue ma ai a oti lo to ma lo a sau ka umai anga private business i lungo tatu a le lo umar tatu e Samoa le soli ngā tu la fono ngā whai o le mau o telefoni o le la sauni atu ia le raid le o e mala au o le ainga yo o ani mea na nani ni aisa na nani a pe vese ni fanga boangi me o ia ai a fai atu nei la va ai get ready na what na auto mafana for example peka ko kilo ia ile reality o makaukia it's very dangerous le mele aisia ele kiti fa salanga pe o na mo se fa salanga o il mele pe fa maunia langa e fe lolo vala watu ba ai nela watu leo o e va nganga me isa mangal me ai a vala au watu lolo la nga wa ku leo
Kauku ko fanga ke mingi msaungi mai. Ko manko fa leo le nga fasio ko po fa la si e po fasto. Leo o mai fa ngi ke milai ke le karakanga. Fanga feisi leo. Como sa ole pulu leo. Oi foi de peni amina. Eu. Ko nga me fa lai. Oi nga lopo nga bala au i ba ai le what. Get ready. Ko usa ole pulu le kakale. Vai kaku ele kau kion mene. Kaku va ai kaku le la sa ka mai kai le matala talalo na le fi lungo le o penga te faila. If I were you lilo mai ava, please. At least ma social media. Tu ulau por kalamena fai. Yo. If you can control your anchor, ilo wita ise tangata. At least na meya. Nang lewa sau fola mai ai le tangi alo to rua. Ma va ia tu lo to rua pe o tau fa soro ina off le ma fa. Wa va ia tu ma fa pe metala alo to rua. O le loa me se sena fai. Oi sole. Esa. La tele la faisi mafia fio meia. Tenile ia lilo mai apa. Faisi mafia fio o faila ia. One tele loa, you don't know how to carry yourself. Tele loa oe onate manato ona sa o mena te fai. Al fautuanga maulalo ale tatu por kalame. Io mautou ia le au faasala lau ia ua liu. E le toi manongi ne au tau tala le whalongolongo le atu. Pau a tangata e manongi i latu whalongolongo. E ofo ia i tangata o le heita pipi, tangata le pewa e whaasususu e te mini malau taranoa. O tangata ta mamai o le heita pipi, ngā muleanga au kala e whai. Pe ke whaasususu ko le heita pipi te mini. Makua io e uportala fe me uportu sif me ke fiu e u. E te fiu e u fa manongi. Le kai pua ai pipilo. Upora tunu e se upua. Upa masanin sau no iai le tama ainga i atu pua. E te fiu e u fa manongi e uma kolona perfume sama mea uma. Tu ia fangu usaha moa ku ia pepi oio po leha ko inga fangu e ku i kai pua. E la walunga le se ur io e. Iwi nga nartala. Nga nartala. Sili mana ia. Ele mana ia. A e lolo wa ili liu. A e lolo wa ile fia tili whainga malo. Completely stop and get away. Go do something better. Get away from the social media. Awani toi ali mai o fōringa. E te fiu e toi o fōringa wha au le lei ma wha manei ni au tala. Na, ua ngā muleanga wha solo atu. Tau te fiu e pepero le atu. Lilo mai awa. O le whautuanga. Whautuanga ni alofa i ati oi. Tu nei loa. Tu nei loa social media wha ma pau are mea. Ina ne i e mawhau i sau tupe mau atu ni melea. Ia whaila sisi whainga lelei. Awa te toi sau luma ma mailo tō rua ma nau whanau ma wha matala. Au tusa naua e toi no wha oema koe invade lau privacy. Ioe. Wai toi au mai e luma whape nā ringa o tangata malama lama ma tangata mawhawha. Ioe. All in all. Ana ua tuuro wita i le malo. Tuuro wita po ai al malo na tita iei. Ana ua tuuro wita i le pale mia. Ioe. Nanga e vai whela ioe.
le wa sa to lo mai le talia ina le fon fa vai o lua pili man ale aunga na me yo fon fa vai o fa mo ola yo fon fa vai o pili o to na o ai a fai o le talia ele fon fa vai ai ono wa ai ono le te ai le min stawa o e te mana tu fo yo talana e fai ai i le min sta a o le fai pule ai ono mana tu fo i lilo a o le abatu fa tuanga tu ora to o le fai lo fatu ya ti oi fai lo fatu ya ti oi ina ia mafai ona maua pea e oe ia si tulanga lelei mo le lodu mana ile ia masia whanau masia tōrua ana wawo oe alu e sero man social media ai alu e mafuta masia tōrua ma talatala noa ma feso soani iai ioe e oe fa tele le tinga ma le ele onofo lelei fui ia wa tele lopo la saso e mo ele unga o le whamsinonga ia ale tōrua lo suspend a paule mele o tatu loa o suspend ioe o suspend ma lea fo ma leo ia ai o lea ua ia kusala o leo ua breadwinner o leo ua breadwinner le ainga ioe ia ilio se me tau whamatala ma ilea tunu se me tau whamatala ma ilea tunu ia ona o alunga lava ia o le suifuanga ma leo la taru ai lo wita fua i le malo ana e tu maua ia o le sila mea le no whanono atu nei na matala nofo i wa sa abatu pe o oile sa matala nofo i marta maitai sa pi o ia sa na watua tupe na te fsota ia tu ia te oe pi o esa whaima ave fi au fo ia i lato na fisoswani atu i le tupe whawhangai sa mwelu manon tōrua. Pe o esa e ave fi au le nata mi sa e lo le lian me na yes i sa mwelu manon tōrua. E se whauta fo la o ia mea. Lea te lo le leialo involvement i tangata ia. Ale la wa to sa ni to tu ma to o le ala le vai ka ka ia oe. Me nga ka o ni mo le pe le ai ma se senga. Tangata fa sala lau ia sa i le malo le o to yo ko ku mai o ko same case same issue. Le ma se senga. E fa matala ai le vai tele o tato. Ea. E sa pe se sera o tala le tam fai atu. Samuel atu e ta ua tele nei mta puia o te tam fai o te tartarno tu ai. Ina ia mawhai o na maua se malama maanga i lo tātou atunu. Ia i me olo o tule mai. Te i o uanga i atu nei tātou whasalonga ia wha mole. Ia tātou ia lo umalisi whasalonga lena i o le whasalonga lea o ai lea. Tau sa leo uma o na nawhilea o le Monday Pinko. Monday Pinko ia o le o kalamena ale kalesia ale na tuti si mai lunga le flyanga ko kulunga i so i kau mamau atu i o le Monday Pinko e faia ele kalesia ale e whakasa malua Seattle. O lo o faia i le nofanga wata o le Trinity Community Gym. O le address o le tolu valu o fitu South Reef Road, Kent, City of Kent, Washington, iwa valu ono o Torulua. Ia na no mau atu le tuatusi o le tolu valu o fitu South Reef Road,
Kent, Washington, iwa valu o torulua. Ia tolu tālale pai in, e o 6 ounce, ia $10 extra pack. E lua se lau lima se fulu le payout, no winga o lato malore na ia male lato progressive checkpot. E tasi le afe lima se lau iwa. Ia lena o le whapea mai o le best snack bar in town. Ia manei foi alu nai. E ai ia mata alo ai i le pinko ale malua e whakasa i Seattle, Washington. Tau tuna ma utu o au mauman no foi i lea vai ai ia asiasian iai wha mole. O le isi vaenga lea o le tatu sisi ngā fua. O le sisi ngā fua lea o lo o whaia i Upland. Lea o te wawai atu le tatu Flyer lea o lunga ina ia o le vaenga o ta ua o le wheiloa i le pa ia o Samoa. Inland Empire, Samoan Flag Day 2026, Tune 14, Tune 20, e ono aso. Mai le sifutwha anga i le aso lua sifuru o Iuni, lua afe lua ono. Pacific Community Center, o le tuatusi le nae whaatino i nai lea wha moe, walu tasi wha Alpine Street, Upland, California, iwa tasi fitu walu ono. A week-long Polynesian cultural celebration. E au fiai le cultural games, live entertainments and performances, arts and crafts, food and merchandise, vendors, family-friendly activities, community and cultural unity. Mai o vaenga umana e iai tutonu o le tatu fualea molo tu silafia, o le vaenga momua, o le vaenga o sailinga tau sala, ia po le pageant 2026, Inland Empire Samoan Flag Day. Beauty, culture, strength, purpose. This pageant honors the spirit of the Samoan woman, rooted in tradition, crowned with resilience, and guided by faith. Our queens are more than titles. They are leaders, cultural ambassadors, and role models for the next generation. Wednesday, June 17, for Maita Tomo Nitamaita Faulu, Pacific Community Center, Valutasifa Alpine Street, Upland, California, Ivatasi Fitu Valuono. O le Lestalaina, o tausanga o teine Lestala, e te tau ono whauruatu whamole, o le Miss Rising Queen, ia o le age group, mai sfutolu e o sulima, ia e se lau lima suta lai whauruai. Miss Young Queen, ia po le age group 16 and 18, toru se lau. Ia ma le Miss Legacy Queen, e lima se fulu plus le tausanga. O lo o tau silsila mai pia ia i flyers na o lo o whaasurosoro atu. For more information, whaamole contact fou tupu 5 tolu tasi tolu fitu tolu warutasi ia po o le vau polo whaamoe iwa o iwa fitu waru iwa 2 tolu 5 o. Ia pe te imeli mai i le imeli le whakata alona. Whakata alona ili o le whaka le kapeneta. Whakata alona @yahoo.com. O ina ia e te tusi iai pe a le mwhai o na telefoni. O le tūlanga o tatu wharainga vendors needed, ia e amata mai fo ila so suma le whao iuni, to a tapunia i le teimi tapunia i le aso ruse fulu o iuni. Pacific Community Center, Maluta Sifa, Alpine Street, Upland, California, iwa tasi fitu waluono. O ina le a whaatino e tatu wharainga wha mole mole. O tatu me ai vela, tasi le afe tā la le fi e wha uruai,
bakery ia po mea ai baked goods ia e 5 selau le entry fee o mea tau 5 matuna uma whapena me kau merchandise e 7 selau tala. Tasila fetala ia le mea tau samivela bakery tulanga mea kau bakery ia e 5 selau tala le whauruai ia o mea tau 5 ma mea uma whapena 7 selau tala. Deposit fee total selau tala for all vendors. First come, first serve. Spots are limited. All types of vendors welcome. Food trucks welcome. Yes, a food truck. Cut-off date April 30th, 2026. Deadline for free and paperwork May 31st, 2026. Ole numela sala tu ai le deposit o le sala tu ile feiloai le paia o Samoa fa lua fa fitu tasi iva fa o na sal iai ia le deposit na tolu se lau fa mole fa utangia mai ia pe fa sota ia ne tau ili tanielu Josefa ile fitu o ono lua lima fa fitu ono lima ia pe fa sota ia ne foi Victoria Josefa ile iva o iva lua o fa valu ono fa ia ni sina vaenga o me tau whanainga po vendors o le vaenga o Kirikiti Samoa ia po le Kirikiti Tournament 2026 June 14 to June 28th 2026 o le Caprillo Park i Upland Lava o le afatino inai ia le fa moe o le au alii o le urufale e tasi le afe o le au tamaitai o le urufale e valu afe e valu se lau o lii e faulu au alii le tasi le afe tala o le au tamaitai e faulu i le valu se lau tala o le o lato tulanga o lato afoi prices ia po failonga o le au alii e maua le 5 afe ma le ipu le tulanga mamua tulanga lua tolu afe tala o au tamaitai o le tulanga mamua e fa afe ma le ipu ia ma le tulanga lua e tolu afe tala an manaia si me muli lena fe me all remaining teams any team that does not place one first or second will receive a 2,000 ia se vaila le mana i o ni failong le tulia ina ai whapelava ia a whapea fitu au o le lunuwinga e maua special price le mo ma le lua ai tofu au umai 5 o toe ma le lua fetala wow manaia deadline to register April 30th 2026 all participants are responsible for their own travel expenses. Ia fautangia mai le vaenga na fa mole o le cell number e ave iai le deposit fa mole o le paia o Samoa Inc 442471940. Ia or for more information fa mole contact mai ene kosi mo leli ia o fui mo leli fui iva 5 tasi 5 tolu tasi tolu fitu ono ia pe fafsota e mai kome fata fa moe ile iva 5 tasi fa valuiva lua iva fitu iva ia ona o nai fasalonga na o fua tatu Upland ile ia tia uni fasalonga o le fua mai lunga i Victorville ia por fua tatu LA ia a maua ia ona failo at fuila ia le molo to sila fia ia o le sia tatu fasalonga muri le me taua le io e tau tio ai fia mafia ai taua o na fai ia tatu pepa no mau i le atunu nei io e ia natu te silasila mai ai o le o le Pacifica Immigration Law Group
o le ofisialoia o na ialo le tatou atunu. Telefoniani i le telefoni i le cell phone o le ono lima o balu ono lua o whawhatasi. Ia po le telefoni o le ofisa 555 whawhatasi iwa whaselau. Ia po e te tusia e foi i le r.tuisavalalo@pacificalaw.com. Tusi ia ina pe ai le fia telefoni. Ia pe te fia malanga sao ia i le ofisa i le tuatusi iwa lua tolu Van Ness Avenue, Suite 100, Fresno, California, 93721. Ia. O nei whaasisilanga na sa moa mo sila fia. E lo tatou atunu. Ia, mo le o isi vaenga o tatou whaasisilanga. Ia, o le nei lalo i forkaku pena nga o e silsila mai ai kamon mole. O le pena nga o lalo o le nei nale tatou life insurance o le First Financial Security, FFS, o le First Financial Security, ia o lo whatauteia e le li o ratami fatilua, ia malon fatua ia siri fatilua. Na o lo i lalo le tatu, le pena nga ke vai mai le mino i luma wau. Na o lo iai telefoniane ia pe a fia whaia sau life insurance. O le tūlanga o tatu o le Fiji Airways. Ia pafsota iane le li o tui whaasisina John Nichols. Ila le a fia maua se tūlanga o pasese ia mana whainga o ato. Fe malanga i ia ma fe malanga inga mai o le pi uma o daily le latu LAX anga i Suva. Ia so se tu tau sa i mailunga i Texas, ia malunga i fea fo i San Francisco, ia i whainga malanga a le tatu kampani wa alele, ia mo le silafia i tatu uma whaasota iane, ia le a fionga ia tui whaasina John Nicol, ia mo se soswani ia te o i mea tau whainga malanga. Ia nisi na sa mo tatu pasanong whaapisnisi, mo lo tu lau silafia, ia i mea o lo tula i mai i lo tatu talawhatai California nei. Ia te tonunga Samoa, ia o le ua o vai tatu teimi. Torsu mat 5 minuti te eri tu laiva. Pino vai atu whaisi tu ele titi o la u tau tua nei aso ia ona o le tūlanga sa iai mea sanga ia mea whaale lotu. Ia lau sila fia tatu. Ia fo i mea i tuatua mai ese mai tatu tautua. Ia fe au masani mga luenga fia ngai le vai aso atua. Ia o whaisi tuatua no ai tele o teimi. Au lo tau whailava ia whaava noa ia le teimi. Ai o le vai aso le nei, o lea o lo o ti pei talo mafofau. I le tūlanga o le whaawawina. Male le whaangata lor tatu por kalame. Ia tatalo i le tua mo le malosi whaafawina. Ina ia mawhai o na tu maule langona. Ia e fia au na pea awa o i Samoa. Ia o le ale malosi ngate o iai mangata le malosi. Whalangolango i le tua ia ilana musmusunga. Ia tatu te whaatau nai mea ua tofi mawala au inai i tatu. More te mine Samoa, manatu le aseu whanua lo style nei vaengo le fiafi. Le ua te aleiva la lata le sefulu. Te ala whareiva, ia o manatu lava lea. Lava le tutua wala u whaafonga. Tatu toi wheloa i le aso ngafua. Pe apu le alo whaleri e abe iai le malosi ma le loa. Ia, ai nau lava le loto sa mole atunu pele. Io tatu maua se ma. Tau te tatalo i le atua ina ia mai ia vanoa i le ola. Aua tatu te tatalo i le atua e se whawhitauri msamoa. O lau lea tilo ma lau lewa ai whamtau Sisili. E lem whena vese le atua whawhitauri ma le tatu atunu. Leanga o whawhitauri ia. Whawhitauri na e whai mawhalea onga. Whai mawhalea onga le li parimia. E whai mawhalea onga le kapeneta. E whai mawhalea onga le malo.
ma tātou uma individually. O whawhitauli, ma o whawhitauli. O ni manatu se si leai langa leailu whawhitauli ma tātou. E tātou te leilo la po leale, whawhitauli le whalea o ngai tātou. E a oa o mai ai tātou. Po o wheo le lalo langi nei tātou te sola iai. Tau te o atu a tātou whea ngai with the same problems in life. Tātou te talo i le tu. Au mai le malusi. E whea ngai ai tātou mwhawhitauli. Papena foi le whionga li pāle mia ma tai tai o le tunu. A watu e le atua le malosi wha le atua i a te uto. Tō te whea ngai e mwhawhitauli. O whawhitauli ne o te tau tino tu i au tau Samoa. E leo ese. E lema whaia. E umatu atu i le epa. E umatu i le tua ngai. E umatu umalatu. E umatu foi tātou. E tū mau whawhitauli ne. Le tau te whaime o tau whaleanga. Tau whavalea. Ioe. O whalea onga nā mo tātou. Nen whaina vese le tua me. Ioe. Toe sila tu toa i lau mta sisi. Ia ona tau tatu nene si tala le e tala no tuele tatu por kala me. Tatalo i le atua. Ia o tatu maualo na malosi. Tatu te malo losi ai. Tatu te whawhea ngai ai mwhawhitau lia. Lau tō ona masani tu ila epa whawhtaili o si o tatu whailoi. Nea song fua. Pe a pule alofa le atua. E taita i eilu sui fua mara uola.